Stari crveno-plavi. Nije loše. Pretpostavljam da naš dogovor otpada. Nema tog novca na svijetu da zažmirim na tvoja nedjela. Ostavi svjetlo upaljeno, jer dolazim po tebe! Čini se da nudiš posao. Mi smo za. Kao sjena iznad nas, njega prati dobar glas, da će uvijek biti tu, da ti pomoć pruži svu. Pođi putem svojim i računaj odmah s tim, da pojavit će se on, da te spriječi snagom svom. Spektakularni Spider-Man, spektakularni Spider-Man, spektakularni. Spektakularni Spider-Man, spektakularni Spider-Man. Urođeno i naučeno. Stvarno bi trebao početi zatvarati te prozore. Onda, jesi za dogovor? Ako doista želiš posao, moraš se dokazati. Položi jedan ispit. Uništi Spidermana. Nadali smo se tom odgovoru. Neće ti smetati ako se prvo malo poigramo sa njim. Ne ulazim u detalje. Izgleda puno bolje. Ipak je imala srčani udar. Ipak, ne volim da je na tim aparatima. Sigurno se jako uplašila. A ja joj nisam pomogao. Ujak Ben je rekao da uz veliku moć ide velika odgovornost. A nisam li odgovoran za one koji se uzdaju u Petera Parkera? Flash, dobro si me naribao neki dan. Sam neki dan. Neki s menom nije u redu. Hvala što si me spustio na zemlju. Ma ne spominji. I to nikome. Ču. Hej, Pidi, kako ti je teta? Bolje, hvala. Ljudi, oprostite što sam bio tak... U redu je. Sigurno si pod jakim stresom. Da, treba ti malo opuštanja. A nama treba pomoć oko držanja Mustang balona na sutrašnjoj paradi. Ne mogu, oprosti. Ako doktor odobri, vodit ću tetu May kući. To je okej. Ideš danas k njoj, ići ću s tobom u bolnicu nakon škole, ako hoćeš. Pa hvala. Teta bi te sigurno rado vidjela. Dobro, moram sad u razred. Peter,
znam da imaš briga, ali htjela bi da znaš. Bila sam na spoju s Edijem. Na spoju? Ali... Pozvao me samo zato jer je mislio da hodamo. Htio te povrijediti i iskoristiti mene za to. Pa, imali smo razmirica, ali ne... Ne, pa on mi je ko buraz. Čuvaj se, srce. Mislim da ti više nije buraz. Ovdje Edi, ostavite poruku. Ej, bok Edi, ovdje Peter. Čuj, žao mi je zbog tvog posla, ja sam... Mislim... Ej, baš sam se preslačio. Hvala na pozivu. I da se nađemo nakon škole? Drugi put, trebam biti s tetom May. Jasno, vidimo se uskoro. Spider-Mane! Je li sve okej? Ma sve super. Ako se teta baš nije zaljubila u našu bolničku hranu, onda sutra može doma na proslavu. Predivno, dragi doktore. Moći ću ispeći svoju puricu s mlincima. Sve je sređeno, teta. I ja radim klopu. A mislim, zar je to nešto teško? Ne, moji krumpiri, ne. Pitam se, li teže ispeći puricu ili picu? Kasnim po običaju. Ali ko Spider-Man ću doći na vrijeme. Čistač gena. Zaboravio sam da je tu. Taj protuotrov je riješio doktora Connorsa gušterskih problema. Da, Spidey je spasio mnoge živote, ali činim li ja to zato? Ili možda to činim zbog uzbuđenja? Ili čak bijega? Pred nama ne moraš nositi masku, Peter. Mi znamo sve tvoje tajne. Pa mi smo bili ti. Simbiot, ali uništen si! Stvarno misliš da bi nas zamrzavanje dokrajčilo? Nas? Opsio si drugog čovjeka. Nekog podobnijeg za naš dar. I našu misiju, tvoje uništenje, jer si nas odbio. Od sad, mi smo otrov za Petera Parkera i Spidermana. Mi smo otrov. Bilo bi te prelako uništiti. Nisi dovoljno patio. Želimo te raskomadati, komad po komad. Uostalom, znamo tko si i sve do kojih ti je stalo. Ne. Moram do tete May. Da pogodim tko. Oprostite, loša ideja uplašiti mog najdržeg srčanog bolesnika. Od sjeće? Od udvarača? Ne budite smiješni. Sigurno ga je Peter poslao. Iako na kartici piše pogodi od koga. Kolonije se! Onda, kako ćete do doma? Peter dolazi po mene. Nećeš joj prići bliže! Dobro. Nije nam ona jedina meta. Znamo koga najviše voliš. Buraz. Edi? Bravo, mali. Ajde, Peter. Osim tete May, koga Eddie misli da ja najviše volim? Mary Jane!
No, nije li to glavni frajer osobno? Ne mogu vjerovati da simbiot ima Edija. Ili ne želim vjerovati. Bio je tamo kad sam ga pokušao uništiti, a Mary Jane me upozorila. Da sam poslušao, ne bi bila u opasnosti. Eno je! I to s Flashom. Flash bar nije zao. Ili ga nije opsio zli simbiot. Barem koliko znam. Moram držati Mary Jane na oku. Moja čula će mi javiti ako otrov pokuša napasti. Prstaj k sebi, frajeru. Stvarno si uporan. Smiri se da poželimo Gwen sreću. Nema veze. Eddie je s njom. Oprosti, mislio sam da si netko drugi. Gdje je? Ne! Drž se, Gwen. Šta je bilo, buraz? Osjetila nisu zatitrala. Ne mogu vjerovat. Izgleda kao živa. Blatni i ja smo se stvarno dugo družili. Zato moja osjetila ne registriraju otrova kao prijetnju. Eddie, molim te, odupri se! Ne daj da te simbiot kontrolira! Nitko nije pod kontrolom. Samo dijelimo istu želju. Tvoje uništenje. Daj, Eddie, daj da spasim te! To bi volio biti njezin junak. Ali tu si negativac. Nemoj, buraz! Mi nismo burazi. Možda su nam roditelji poginuli zajedno, ali ti si imao svog dragog ujaka i detu. Mi nismo imali nikoga. Uvijek smo bili sami. Sve do sad. Onda je dosta priče. Njihova maskota je baš cool. Ali zbog lutke na daljinski izgleda kao King Kong. Ne Kenny, majmun. King Kong je bio gorila, a ne... A ne Gwen. Ček, to nema smisla. Sad ti crni kostim sigurno nedostaje. Daj, molim te, začepi ta usta. Jedna možeš zatvoriti, ali mi uvijek imamo druga. Mustangi, požurimo, ajmo! Flash, pa ne mogu ostaviti balon. Pa zaboravi balon, Gwen je u nevolji. Svi ste čuli što treba. Idemo! Rand, kada jedan da se nisi usudio! Ajde, otrove, to je sve što znaš. Onda ostajem u crvenom, plavom i poderanom. Možemo mi poderati više od kostima. A nisi li to trebao predvidjeti? Lagano spuštanje je mudro, ali tako je nećeš spasiti. Imam te!
Gwen, jesi dobro? Dobro sam. Valjda. Hvala na pomoći. Nema frke, stari. Drži tog ljigavog. Takav je plan, kompa. Dovoljno smo se igrali s tobom. Dobro. Pobjedio si. Naravno da smo pobjedili. Ne ti. To. Simbiot je dokazao svoje. Bez njega sam ništa. Primi me natrag. To on želi, zar ne? Spoj s prvom ljubavi. Ova stvar je u meni našla boljeg partnera. Tebi. A ne vama. Čekaj, ne čini to. Ne, ostavljaj me. Lagao si nas. Prevario si naša osjetila. Nisi uopće htio da se vratimo. Pa, znaš me dobro. Budalo. Pustio si nas unutra i sada ćeš biti naš. Još sporo kopčaš, a? Ti si bolest. Oni su lijek. Oh, nećeš. Gotovo je. Nisi tako opak bez domaćina, jeli? Pobrini mu se da ne nađeš novog. Gle, to je Spider-Man! Dobro, što radi ovdje? Gdje je nestao? Ajde, bagro, šta ste se zapiljili? Ajmo na posao, brzo! Peter, jesi to ti? Da, ja sam... Uđi, budalice. Zanjihao sam se kraj bolnice. Mislim, nisam se ljuljao. Došao sam taksijem, ali... A nije te bilo. Dragi doktor me dovezao i brine da imam baš sve što trebam. A nisi ulazila u kuhinju, jel da? O, ma ne brini se zbog toga. Sretan dan zahvalnosti, Parker. Gwen, jesi dobro? Čuo sam da... Ona je inzistirala na tom. Znaš kako je to Dobro s njom. sam. Ne baš, ali živa. Drago mi je da sam jutros ispekla puricu, znaš, prije nego što posttraumatski stres navali. Da, to s puricom... Teta ti nije rekla? Misli da trebaš pomoć u kuhinji? Možda malo. Fino je. Kako se osjećaš, teta? Ako si umorna... Poslije sam dobro, Peter. A ovo ne bih ni za što propustila. Ja sam zahvalan što mi je Spider-Man spasio kćer. Imamo zašto biti zahvalni. Za obitelj, prijatelje, relativno dobro zdravlje. Naravno, malo sam razočarana što će mi bolnički račun pojesti sav predujam od izdavača. Kakvog izdavača? Ono koji će izdati moju kuharicu. Jasno, morat ću napisati novu, neku praktičniju. Misliš da ću i za nju dobiti predujam? Osjećam se krivom što Peter pere suđe. Prestani, to je moj nered. Kad smo kod nereda, stvarno mogu razočarati ljude. Jako. Haha, ali tu sam kad ih treba spasiti. Spider-Man nije bolest kojoj treba lijek. I nije nastao slučajno.
Spider-Man je to što jesam. Moja sudbina. Bilo je čudesno, Gwen. Ti si čudesna. Hvala. Nema frke. Laku noć. Znamo koga najviše voliš. Opa!